Emine enkulu hayi shamahewu amahewu lawo James nomkhulu esigodlweni hawu uzwide uPeter uzwide kalebhungula yebo kami yena ke uthi ke ungumunye walabo okumele ukuthi ngumntana enkosi usese umntwana la kaSiyo King ngibuyile la mphendukile kuwe ngiyaxolisa ukuhlupha kangaka Ngiyamukela mfowethu ngoba abantu abaningi ngisele ngichile ngamafoni ngashaya ngayo yonke into bengibhalele ngibase umlilo ongaze wena ngokwakho so kumele unjani Khumalo ngiphelile kunjani wena mfowethu afuna ukuchithela isikhathi sakho ngoba ngumuntu obusy la mntana enkosi uzwide kambe lapha ngibizile khona ukuthi ngicela ukuthi ngikhulume lawe ngile ndaba enkulu ehlupha abantu lembuzo yabantu lapha bafuna ukuzwisisa kahle ngikhona ukubachasisela lokhu engilolwazi ngakho anginaze ngibatshele engingakwaziyo kumbe ngibumbe indaba engekho lapha nxa sikhangele lapha kuma akusichazele kahle ngoNyamande uLobhengula bezana ngumzilikazi uLobhengula waba labantwana ngobani abantwana ngubani lo esizwa ngaye lo okhuluma ngaye endozalwa njani ake sibekele indaba yakhona siswisise lapho zesehluleleke abantu sikhiphe indlu ekhasini ngoba kuyahlupha uzakhumbula embalini ukuthi uLobhengula nguye owathatha ubukhosi bukayise umzilikazi kwaba lombango omkhulu njengazo zonke izikhathi nxa uthathwa ubukhosi umbango uba khona kodwa waqina enguye oba inkosi ethethe ngemva kwayise umzilikazi ngemva uyise esethe uNkulumani athathwe uGwelemana lo wabayi bambisele kwayisemkhulu uLobhengula ke esebusa uqale ukubusa ngo1870 wahlala iminyaka emibili engalamntwana njalo ethethe umbhida okalodada uMamkhwananzi welatshwa ngezinyama langezihlahla bezama ukuthi bamise kwehlula ngoba kwasokudingakala ukuthi kube lo mntwana lapha ekhaya ongathatha ubukhosi bukayise ngoba nxa inkosi isibekiwe kufanele uzalwe ijaha elithatha ubukhosi bayo kwehlula ke uMamkhwananzi welatshwa kwaze kwayathatha umntwana omnewabo umfazi wamajaha ukuthi azesalela uyisekazi kuze lo nxa emzala umntwana uba ngokayisekazi akabi ngowakhe kuthiwa inhlanzi uthathwa ngaleyo ndlela ubaba uSelehlabangana kasekho kathesi wayengixoxela ethi yena wangani inkosi yayitshaya ngapha langapha ebusuku lemini oMamkhwananzi bobabili ubabakazi lo mntana omnewabo bazithwala uMamkhwananzi omdala wazala uNyamande uMamkhwananzi omncane wazala uMhlambi bazelwe ngemva inkosi isibekiwe ngoba inkosi yabekwa ngo1870 bona bazelwe ngo1873 ngemva kwalokho 1870 uLobhengula wagcotshwa inkosi 1870 uNyamande lo Mhlambi bazalwa ngo1873 baba ngamahlangano enkundleni ngoba bazelwe ngesikhathi esifana naye kweza uSintinga wazalwa nguMamkhwananzi omdala ngo1875 wathi ngo1879 wazalwa uNjube unina laye ungeswe unje uncane kulabo Nyamande labo Sintinga ngo1880 wazalwa uMphezeni kwathi ke ngo1884 wazalwa
uNguboyenja. Ngemva kwaNguboyenja ngo-1888 wazalwa uSidojiwe waba nguye umntaka Lobhengula owugcina. Kodwa uLobhengula engakagcotshwa ubukhosi wayelomntwana ongumfana owakuthiwa nguMankisimana. Hatshi uNyamanda. uMankisimana nguye owazalwa uLobhengula engakagcotshwa ubukhosi. Lamanye ama-historian labhala khathesi ophathisa nyathi sebebakubhala kudala emaphepheni, angazi sebakhohlwa izinto ababezibhala emaphepheni. Ukhona ukuthi uMankisimana wayenguye wazalwa uNyamanda engakagcotshwa. Laba abanye abantwana ngaphandle kwaMankisimana bazelwe uLobhengula esegcotshiwe ngemva kwa-1870 njengoba mbalise iminyaka yabo yokuzalwa. Siyakwazi ngoba ngokwangekhaya. Kuthe sokunjalo-ke inkosi yasitshengisela ukuthi uMankisimana kanazabe inkosi athathe kuyo. Thanks Mtu. Ngoba wayemzele engakabi inkosi. Inkosi izala inkosi. Lokho siyakuvuma sonke nje. uMankisimana wayengekabe inkosi ngaphandle nxa kwakuthi kwasokwehlule kubo bonke laba bantwana ngaphansi. Inkosi yayingakwenza ukuthi ithi ukuthi uMankisimana ngathatha over, kodwa kwehlula wamazisa ukuthi kanazathathe ubukhosi wazibulala uMankisimana. Kwasokusala kweNyamande labonjuke labanye abantwana. Kodwa inkosi yatshengisela ukuthi ikhangele kuNyamande ozalwa nguMamkhwana Nzomdala lo wayevele efuna ukuthi abe lalo itholelele. Kodwa uNyamande wazalwa isikhathi sinye lo Mhlambi ngo-1873. Abadala basebenanzelela ukuthi nxa inkosi sitshengisele ungaba lombango. Bamthatha uMhlambi bamfihla. uMhlambi nguye ozalwa obaba uDabengu uPhumani, owazalwa uBhuto Arnold labo Alexander, bakhona ngabantwana abazele. Ngakho amadoda wonke la angu-8 azalwa nguLobhengula ngaphandle koyedwa wabo owazalwa uLobhengula engakabi inkosi. Kulaba abangu-8 abathathu bangikhona abazange babe labantwana, uMankisimana, uMphezeni loNguboyenja. Abahlanu baba labantwana, yibo esisebenze sikhangele kubo njengendlu kaLobhengula. Saba lama-family trees. iLobhengula yanyamalala inkosi. Yanyamalala yini noma uqinumbe yabulawa inkosi iLobhengula? Angithi nxa kusempini ngeke ngichasise ukuthi nxa kusempini impi iphumelela ebantwini ngendlela ezehlukeneyo. Ukuthi babulela amanye amasotsha labathi besilwa labo babaqeda dofilisi. Kumbe lanxa bengababulalanga babambe okhomanda babo babakhokheli babo babathumba. Abelungu ngempi yokucina ePhupu leLupane babengasafuni ukuthi balwe lamaNdebele kangako kulokuthi babambe uLobhengula, babefuna ukuthi bamthi xaka ngezandla. Ngakho kwehlula impi yaba nkulu kakhulu ngalelo langa lika December 4, 1893. Khokhelwe nguMtshana uPhumani. Balitshaya ibhunu, ibheju latsheka, batshaya ibhunu, bagade esihlahleni balithethisa la ngenhlamba zesintu. Engingaziqamba la namhla. Belitshaya ngani bona bengenampopho? Basebelayo impopho lemkhonto. Kodwa iNdebele lalisebenzisa umkhonto kakhulu. Angithi amabhunu labuye la engumzila egada amabhizi. AmaNdebele asebona ukuthi hayi njengoba besilanda emini, ngoba amaNdebele ayisilwa kakhulu ebusuku bejuma. Njengoba besilanda emini bazasiqeda laba bantu. Ngoba babetshelwe egadadi ngapha yilaba babethengisa abantu abamnyama abahamba lamakiwa ukuthi khona amaNdebele lingawalande ebusuku, alande nemini lwalande egcekeni. Kuba lula ngaleyo ndlela. Base besithi hayi sibameleleni kuhle, sizafaka abanye bacatshe ezihlahleni la. Nxa ibhiza lisizwe omunye athi phulukundlu agijime phambi kwakhe. Amabhunu efuna ukuthi ambambe umuntu luyana abatshengisa ukuthi uLobhengula ungaphi. Base bemxotshanisa. Nxa bemxotshanisa kulomunye omi ngapha esandleni sokhohlo lebhizi la ngapha esandleni sokunene.
lo sesandleni sokhohlo usebenzisa umkhonto echaya emahlabankomo ephisi. Lo ngapha esandleni sokunene uchaya lona ibhunu ngokwalo. ya Ababe ngu-39 bachaya amabhiza ngu-39 bawahlaba emahlabankomo ngemkhonto bawaqeda tu. Bachaya amabhunu angu-39 bawaqeda tu. babulala Babulala. ungaphi Kwana izulu elikhulu. Inkosi yanyamalala. Kulezinto esintwini okuthiwa yincwala. Othi ngathi ungazikhuluma kuphambanise ubuntu babantu lokuba yilokho abayikho khona. Kithi esintwini sakithi uthi ngichasise lokuthi inqala ngenxala. Ikuthi amabhunu awazange abehlule abantu besindebeleni empini. Njengoba bengabehlulanga abazange bayithathe inkosi bayithumbe. Ngakho behluleka ukuthi bathini behlula amandebele empini. Nxa singathi thina kwenzakala lokhu ngolobhengula sesiyikhutha indaba yokuqinisa ubuntu bethu bokuthi asizange sehlulwe ngamabhunu. ulobhengula kodwa wanyamalala. Ulobhengula wanyamalala kwana izulu lacicha inyawo zenkosi. Wena nxa ungatshela ke mina namhlanje ukuthi kwenzakalani kuye. Wathathwa nguShangane wahle wafa sizothiwa abanye abantu wafela eZambia eLivingstone abanye bathi wafela nga. Angithi ukubunjwa kwethu njengabantu uNkulunkulu wasifumba ngendlela eziningi. Sila ukuthi nxa singalalwazi sibe sesiqalisa ukuzigebhela lwethu ulwazi silufake phansi lwenza ngani yilolu liqiniso. Mina ngokwami angilawo amandla baba Sibande ukuthi ngichasise okwedlula kulokhu ukuthi kuyincwala ngoba ngakhula endlini kwakuthiwa kuyincwala. Anginaze ngisiphendulele isikhumba. Yabuya indaba enkulu lobhengula sinyamalala. Ngubani okhethwayo? Ibhuku engilibalayo, ibhuku engalibalayo, ibhuku engilaziyo engilitholayo ezitolo engilithola nga likhuluma inkosi yokucina amandebele ulobhengula. Azihambele inkosi emva lesikhathi. Uyabuya wena ntshela njengomntana kaNyamande ukuthi uNyamande wagcotshwa. Indaba leya kuyihlazulula ngoba abantu abaningi ngabantu abayazi le ndaba. Ngicela ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi angiyikhulumi ngendlela engikhuluma ngayo ngokuthi ngizalwa khona. Ngikhuluma ngenxa yokuthi ngizalwa khona njalo ngiyayazi. Njalo igcizelelwe emabhukwini igcwele indawo eziningi. Okusimangalisayo ukuthi abanengi abasabhali ngendlela evele ikhona. Kuliqiniso ukuthi inkosi yanyamalala. Inkosi yachiya abantu bayo ngemuva. Kodwa inkosi yachiya itshengisela ukuthi ebantwaneni bayo nguphi ofanele athathe ubukhosi. Kwenzakala izizwe zonke ungazuye kwaZulu inkosi kayikhothami ngaphandle nxa kuyikuthi kwenzakale ingozi. Ichiye abanye abaseduze kwayo abakwabo bengazi ukuthi kufanele kusale kume ngandlela bani. Uzwelithini ngomnyaka ka1996 sivakatshele khona eNyokeni esibayeni sakhe. Watsho ukuthi umntwana uzalwa indlovukazi. Umntwana ongumama ozalwa esikhosini kwabo. Kodwa kungenzakala ukuthi umntwana nxa ikhanda lakhe lingathathi. Kumbe esona phakathi kwesigaba. Inkosi ikhethe omunye umntwana. Ilizwi likayise lelalichiyayo kaliweli phansi. Ledlula lokuthi uzelwe ngumazibaba. Ngakho okukaNyamande wayekhethwe nguyise njengoba ngeke ngachasisa ukuthi uMankisman wazibulala. Umhlambi bamthatha bayamfihla ukuze kungabi lombango uNyamande kusale kusegcekeni. Izinduna wazazisa. Abakokhumalo abaseduze wabazisa. Okwenza ukuthi umlugulu Khumalo amthathe ehamba labanye abakokhumalo
bayemveza ezinduneni eMatopo kunguMarch 1896 okwenza ukuthi izinduna ngemva seveziwe bamgcobe entumbane ilokho abathi Council of Chiefs sebenikwa amandla yindlu yakoKhumalo eyayikhokhelwa ngumlugulu owayefana ngesikhathi kaMzilikazi ukuthi ngesikhathi kaMzilikazi kwakulomncumbatha ngitsho ngesikhathi kalobhengula umlugulu nguye umlobhengula athi sala uqoqa indlu yami nguye owaveza uNyamande wagcotshwa mhla ka 25 June 1896 liqoqo lezinduna entumbane eMatopo lapho kwakugcotshwe khona uyise eMatopo kwakulo Sikhombo Mguni ezinduna ezindala ezazikhona kwakulo Babiyana Masuku wayelomuzi wakhe eMpumalanga kwentumbane kwakulo Mathema bonke labana kwawuzinduna ezazisazi ukuthi inkosi ichiye ibekeni besaziswa yindlu yakoKhumalo eyiyo yayiseduze lenkosi Uchile lapho uLobhengula wayela abantwana abangaki bonke la? uLobhengula wayela abantwana abangaki? Wayela abantwana abangu-8 abangabafana esibaziyo bonke bezelwe eseyinkosi ngaphandle koyedwa uMankisimane ongiyocina esibulala lo. So lapha ke ebukhosini lo bakonyamande kwavela njani ukuthi ke kubuye kuwe lo Nyamande labantwana abaningi ngithi uNyamande wayela abantwana abaningi uzele nguyeza luyihlo uNyamande ufeni uNyamande ngo-1929 uNyamande ngemva esegcotshiwe ngo-25 June 1896 abelungu babevele sebefisa ukuthi bachithe ubukhosi bamaNdebele bungasabi khona futhi ngakho bazama ngendlela eziningi abazange bake bame khonokho esikubona khathesi ukuthi ubukhosi bethu kulabantu abangafuni ukuthi buvuke amakhiwa ayekusebenza ngayona lendlela abanye bakhona bakuthathela khona le bokuquba bekuletha lamhla la yabona khonapho sebekuchitha bakwenza ukuthi ebantwaneni uNyamande esegcotshiwe bathi bona hayi Nyamande ungakwemukeli ukuba inkosi wothi sikwenze iParamount Chief yakobulawayo ngoba besazi ukuthi Bulawayo kwakuyingumuzi wenkosi uNyamande wala wathi hayibo kwaku 6 months ngemva kokugcotshwa kwakhe ngoJanuary 1897 wathi hayibo mina ngilandela lokho engakutshelwa ngabamkhulu bakho bathi hayi nxa kunjalo asisebenzi lawo bambutha uNyamande labanye abantu ababesebenza laye bayamfaka ecingweni eMbembezi Forest eNsuzanga endawo eNsuzanga bamvalela bala ukuthi avakatshele ezihlobo zabo nxa ungakulandela kuhle ngepolitics yalapha eZimbabwe ngumuntu oqala ukuthi afakwe ku restriction wabotshwa wavalelwa uNyamande engavunyelwa ukubona ihlobo zakhe waze wakhothama ngo-19 kungani kungabhalwanga kungela mbhalo otsho njalo ukhuluma ngoNyamande yikho kusuka kumali sekona ukuthi nxa ke beyinkosi bomnyama angithi abade bebhala kakhulu ngalesana isikhathi bekungasiyo Mandebele bekungabelungu akade bevele befisa ukuthi imbali yamaNdebele ingaqhubeki isazakala ngendlela eyiyo yona kodwa kakutsho ukuthi amaNdebele awalambali akutsho ukuthi ulwazi lo lesavele sakhula silufundiswa from one generation to another lalo lwafa abadala bethu baqhubeka besethela lezo ngane zigcwele ezindlini la kodwa amaNdebele afanele ukuthi khonokho okutsho bafunde ukuthi izinto zabo abazifake phansi abazibhale akulalutho olungaqhakathekanga phakathi kweNdebele phakathi komuzi weNdebele bhala ukuze abantu basale besazi ukuthi okomuzwa wakho lokwabantu bakini kwakumi njani siyimhlobo eminingi lapho over 20 different tribes who compose this nation. It is important ukuthi each tribe or each nationality ibe lani lama records of ukuthi okwamasiko abo kumi ngandlela bani
ukuze Yeah. kuqhubeke kuye phambili abantu bangabuza umbuzo lo obuzayo Yeah, iminyaka because seyidlule. it's getting disturbing because for instance, I mean, it was the first time to hear it. There was once a king called Wihlomkhulu, Unyamande. I've never heard of that. I've never read about it. I've never seen it anywhere. So ngawuqala ukuze lokhu kuqathekile ukuthi abantu la documentation. So why they chose to ignore Unyamande and write the history about other things besides Unyamande, it puzzles me. I don't know why. Ikwade ngizama ukuchasisela ukuthi kwakunge uNyamande nguye owayekhethwe ukuthi abe inkosi. Nguye owagcotshwayo. Yeah. Akungitshele baba Sibanda. Ubona ingane amakhiwa agida yina a celebrate ukuthi uNyamande seyinkosi. Abangeke ba celebrate. Bona befuna ukuthi kuchitheke. Yeah. Babengeke ba celebrate. Kodwa bathi bachitha phela ngemva kwalokho. Bachitha, baqhubeka bechitha. Abamanga khonapho. Umthatha bayimvalela ecingweni le bamkhiphe ebantwini bakibo bayemfaka egangeni ahlale njengenyamazana. Kwakuyibuhlungu bokuthi babengafuni ukuthi ubukhosi bamaNdebele buvuke. Yikho baletha onjube ngemva kwalokho ngoba babekwazi ukuthi phakathi kwamaNdebele lanxa bechitha ubukhosi ama structures lawa kodwa amaNdebele ubukhosi lokho benjani bebufuna njengakhathesi njengoba lokho esibufuna ngemva kweminyaka eminingi kangaka. So ufanele benze ingani bafisa labo ukuthi kube khona kodwa babeyenga abantwana uNgubenje wayefanele ukuthi ngawaba yilawyer yokuqala kuleli lizwe. Bamthatha bamenza iveti umuntu ohamba ehlaba ama Jackson inkomo. Angitsho unjube uNgubenje. Yes. Wayekhambi bamkhambisa unjube bamusanga babathatha babasusa bebantwana bengabantwana bebancane lo Mphezeni Njube lo Ngubenje lo Mphezeni. Babathatha bathi babafundisa sebedinwe inkosi engafundanga. Mina kodwa bethatha abantwana bebakhipha ngokuzwa kwabo bayanga ayibahanjiswe eCape Town. Aha. Kodwa uNgubenje kwakufanele ukuthi aye kwenza ilaw eNgland. Bamlungisela yonke into baphinda bafika bamtshintsha bathi kungcono enza ivet yokuthi abehlaba inkomo ekhangela inkomo ngemkhuhlane yazo. Unjube kukhanya ngokuzisa kwamangeke ngangena kangakulo ngoba inxe ngagcina ngikhuluma amanga kodwa ube seCape Town kakhulu. Le England akula lutho lesikhosini olahamba eNgland. Akula muntu ungiwahambaye ngoba ngizindawo zako Southampton no Portsmouth ungani lento. Banenge abantu abahamba eNgland. Abanye babehamba ngepolitics yethu yona le culture kwakuthunyezwa ohlabangana I think ukhulu uNyamande layo ngomunye wakwahamba bonke labana obabondanisa okhumalo mbona ingani labo bake bahamba bakhona bahamba baphelela khonala ukhona omunye lebizo lami ongcotshwe khona lo uthiwa nguPeter Khumalo. Abantu babecanga ukuthi yimi mina ngathi hayi angafi phela mina bathi kahle ibizo lethi Peter Khumalo ngelako lobhengula kuphela ngathi hayi ngomunye la yanti ibizo leli labantu abaningi asikwazi kumbe ngozalwa kuyini okuhamba kuNdlovukazi eNgland kuyini okuhamba khona lokho Queen lokade zofuna ulandwa yilabo abanye abafuna ugcoba inkosi yabo kuyini okuhambayo khona imhlahlo nxa ithi yahlwazulula iyadingisisa ngokwembali ukhanya ukuthi kule gold ama gold nuggets athathwa kulobhengula ngamakhiwa lapha kuBulawayo. Uyakhumbula ukuthi basebevele sebelutha bethatha izinto zibathatha lezi nkomo bavula uHadon Slay bavula uMiklis bathatha yonke into leya engingake ngakutsho mntaka baba ukuthi ngitsho ukuthi ngayibona igolide mina isuka lapha isiyeNgland ongabi khona ngangakabi khona njalo imbali ehambelana lalokho ukuthi laya ngaphilelo golide angilayo kangako kodwa ngokuzwa kwami ngamange engizwayo ukuthi uRose esenza itrust yakhe kwaba ngezinye izinto azithatha wazifaka ku trust. So sile golide lapha eSengland ungenzakala bathi abathathela izindaba bathi bona ukukhanya ingani labo bagijima ngakho kulama 2 billion noma 4 billion khona under i-custodianship kaQueen. So abanye abantu bebefuna ukuyithatha bayifaka ezikhwameni zabo besebenzisa umntana ngenkosi. So angiyeke ngathi ukuthi kukhona yini kodwa njengoba kuthi kwamhlanje kuyana ngathi mina ama British thina siyakhulumisana lawo ngentoli sesakubona ukuthi kulokuphambaniseka la kuphumile ngendlela ethile ukuthi bathi bona hayi angazi ukuthi imali abayidinga yipi kukhanya ngani kule virtual money ukuthi engcenye kanjani kayikho bathi bona nxa bangabuya lapha esiza kwenza ukuthi sibanike imali yomphako ukuze bengalambi nxa bebuyele ekhaya babanika imali yomphako babanika ngalutho
abakahambi abakahambi anti abakamtholi ubulelani abafuna ukumsebenzisa umntana omntanabo. Isihlobo sakho ubulelani Ubulelani uzana endlini kalobhengula ngikwazi wena. Uthela inyongo kuwona lo muzi. Loyise lo. Ufikile lapha ekhala behleli khona. Hamba loyise lo nina. Bafika lapha emzini wami. Bafika emzini wami. Sibanikwe uThenjwe Lesabe. uThenjwe Lesabe la ebaqhutshelwe nguProfessor Machazi wayengulecturer e-Fort Hare wakodama umzana wakhe. Kodwa into ekhona ukuthi lokho ukuthi bathathwa ababiswa besusali belethwa lapha ngoMachazi akwenza ukuthi leyo ndlu ibe enkulu kulezinye izindlu zikaLobhengula. Ukuthi inkosi ifanele iphume khona ngenxa ukuthi bahamba baye eSouth Africa. Kulesizathu ukuthi indlu leyani izicine ingale. Isizathu kayisiso ukuthi kwakungabantwana benkosi abangcono kulabanye abantwana. Engakwaziyo ukuthi ngingakukhipha yini. Ukhiphi. Khululeka. Esikuzwayo ukuthi abantwana benkosi baba buhlungu kakhulu. Bonke jikelele. Ngantaka Lobhengula. Ngokunyamalala kwenkomo zikayise. Baqala ukulandelela inkomo zikayise. Kuthi ukuthi basebezithatha ebantwini abanjani abalazo abanye bakhona bengabelungu. Angitsho. Omunye sizwa kuthiwa ubhubhe ezilandela khona lemaguswini. Abanye babotshwa la. Bathi bekhitshwa basebetshela ukuthi phumani la ngoba lingahlala lapha sizalibopha. Yona leyani into abayenza kuNyamanda abamkhipha kobulawe bamthatha bamvalele egangeni. Yona laba ithethe bayithini bayenza ngoba kaRose baba lahlela khona legangeni. The best thing that Machazi ever did. Njengejahala komkhwana nzela khuluma eMidrand komnye umhlangano. Angingekho ngikuzwa ngabanye laba. Ukuthi wathi Machazi mzaa wami usebenzile sivile. Into enkulu oyenzileyo ayisikho ukuthi usuhambe wathola inkosi eEastern Cape. Ukuthi uveze ukuthi abantwana benkosi bebephethwe kakubi okungananani khona. Ngakho lokhu kubaveza sokuzakwenza ukuthi labo baphile ngcono ngoba sebehlangana labantu bakibo. Hachi ukuthi bangabantwana abafanele babe zinkosi ngokuthi baye Eastern Cape. Ubukhosi bamaNdebele abugethwa njalo. Unjube wayengasinga kuLobhengula. Bengibalisa laphana ukuthi wayengasoqala. Hayi, wayengasoqala. Wayelandela uSintinga ngakho ukuthi wayengwesi5. Nxa ungabala lo manke semali. Ngizama ukuthi ngibuye ngoba into ekhona benza tshela abantu abalandela. Ngisambhalela ubulelano ukuthi ngixoxe laye. Ngisabhalela uStanley. Kufanele ukuthi uxoxe labo ngisabhalela uStanley. Bakhiphe abantu bazwisisa ukuthi bakubamba njani bakubona ukuthi ukuze amaNdebele akwazi ukuthi iqiniso lobukhosi babo kwini. Kade sisichithe into yethu ngokudabuka phakathi ngendlela engaqondanga. Sisola lina bokhumalo ngento lelenza. Lathi sisola nini ababhala lapho ngokhumalo yini? Anti bonke ababhala lapho lokho besithethisa besichazule phakathi ayisibo khumalo. Lano Sibanda labondlovu selaba yini elikhetha inkosi. Inkosi kayikhetha. Kade selikhetha ama WhatsApp. Yikho selikwenza kathesi. Yikho ngikutsho ukuthi kuyingxenye indlela esesibulala lokhu okuyikho khona esikho khona okuyisiji ngathi. Kuhle ukuthi ngiyayithanda umcijo wakho lokuthi ufanele ukhulume lathi sonke. Ngizakhuluma. Nanxa ngixoxa lawe angitsho ukuthi ingxoxo yami iphelele. Njalo futhi awusho ukuthi uyinkosi. Hayi. Mina ngavezwa ukuthi mhla kuthiwa kugcotshwa inkosi yamaNdebele. Ethatha isikhundla senkosi yokucina uNyamanda athi uLobhengula. Yime ngisithatha leso sikhundla. Ngizakubalekela ngikuthini mina ngunikwa ngabangekhaya. Intonga zonke zikhona. Ukhosi mkhulu. Aningakutshela mhlawumbe ukuthi intonga ayisosigodo. Le intonga le ayinikwa kozwelithini le. Konke lamakule imfonto le ithethe isikhosi ngoba ngihlanganeke lamakhosi amaningi. Kodwa akungenzanga inkosi.
lokuhlangana lezi nduna ngaphi ngaphi amazweni kumbe esadiki kumbe ngaphi akwenzi umuntu abe yinkosi. Umuntu uba yinkosi ngokusebenza phakathi kwabantu bakibo ekunikwe yindlu elentongo. Indlu elentongo yakonyama. Njalo elandela lo okucina waba yinkosi. Yeah. Ukuthi iphulukudle eceleni unyamalala okukakhulu wakho ukhokho wakho yiko kasenzele izimanga lezo uLobhengwana. Hayibo. Kanti kwakuyaqhubeka njani kuye kunyamande nxa enganyamalala? Yikho kwagcina kusiya kunyamana. Into eyonakele uphela yikuthi abelungu abasazange benelise ukuthi banike amandebele ixesha lokuthi babumbe into yabo eqhakathekile kangaka. Njengathi siyavalela ukuthi kube lenkosi. Angazi kumbe siyavalelwa kumbe yithi. Kodwa ngimangala phela. Mana. Ngibona ingane okunye sifanele ukuthi thina sizihlole. Singaqali ngokuhlola ukusola abanye abantu abasemaceleni. Ubukhosi i-institution ye-culture. I-culture ngiyamandebele. Mina nxa ngisiba inkosi ngicotha uba inkosi. Inkosi yamandebele angisho inkosi yomunye umuntu. Ngaphandle komunye ofisa la ukuthi abe yingxenye yamandebele. Ngoba sikhuluma ngesiko lani lamandebele. Thina yithi esifanele sikubumbe, sihlangane, senze into eyodwa. Singavumeli amanye abantu basuke emaceleni beze sehlukanisa. Ngoba kade sositeni labo, ozwide labo, obulelani labo, omcijwana labo, oEdward Ndlovu labo, oDube wesigodini ngangixoxa ngaye mhla nokuyana, oMike Moyo olokuzo omambo laba asebekhona khathesi. Angitsho konke lokuyana indlela yokuthi ubukhosi bungabi khona emandebeleni, lehlukaniswe. Sehlukaniswe. Singabambani sibe into yinye. Ubukhosi buphumelela nxa abantu bebambene. Ngakho ukuze kuvuke lokhu kume kakuhle kufanele ukuthi kube lobudlelwano phakathi kwethu sonke. Sivumelane ukuthi ofanele akhokhele ngendlela eqondileyo elandela okwesiko lethu ngulo, singazama ukuthi sikubambanise sikwehlukanise ngoba siyazi ngenisela amehlo abantu lokwehlukaniswa sibe sesibulala i-institution esiyifunayo njalo eyingxenye yalokho esiyikho. Kukwaba lokuthi abantu bathi wena ngwakho lanxa sikwazungu ukhumana bathi wena ukhulele koNdlovu ngokoNdlovu isibongo lesithi Khumalo sithole kathesi. Kathi uNdlovu lo kunywa ngayo mfela. Angifuni ukukhuluma inhlamba baba Sibani. Angifuni ukukhuluma inhlamba. Kodwa umntwana kulendlela azalwa ngayo ukuthi azabe khona okuqala angitsho. Kulendlela azalwa ngayo. Ngizabuza mina umbuzo wokuqala nje ukuthi nxa kuyikuthi baqinisile labo bantu ukuthi mina nguDube kumbe nguNdlovu kumbe nguBhanda kumbe kuma into eziningi kakhulu la. Babekhona yini 9 months before the 10th of August 1954? Uzalwa wena. Ubaba lo mama. Ubaba uSumpe lo mama bengibumba mina. Babengekho. Uza kudingisiswa kwinto lokhu kunanzelela ukuthi kungenye indlela yokudiliza izinto zethu ezibumbekileyo. Mina ngokwazi kwami kuliqiniso ukuthi ngikhulele embondweni oAlbert Ndlovu owayethethe uSifile Mabunda Mlotshwa owayengudadewabo wabomama. Wayelo mntwana oyedwa kwakuthiwa nguRobert Ndlovu othe sekhulile ngathathwa mina ngasusa lapha edrobheni ngahlala ngagcinwa nguye ngondliwa nguye. Kodwa umntwana esekhulise ngingukhumalo ngoba umama ubesebenza eduze khonapha kuChurchill lapha engikuka la. Ngila impikitshi umama embambile kuChurchill lapha msakwazi inamba khona number 14 abelungu lapha la wayengafuna ukuthi ube lo mntwana wasebenza. Majuda bangafuna ube lo mntwana. Edina uzabe lokhu uhamba uthi uyagcina umntwana uzasebenza nini? Yike phela umsebenzi. Kwaba yisizathu sokuthi
umama athi hayi dadewethu ngicela ungithini ungigcinele enxe yikho ngimfitshane ngoba ngafitwa kakhulu ngelactogene. Uyihlo ngaphi lapho kusenzakala lezi zinto umama Ubaba usugcina? ukhona wayesebenza ko-Packers and Pelts. Ubaba utsho ngixoxela ukuthi ngathi sengibelethwe bavakatsha njani lo baba besiyakhulumisa umama esengibelethwe empilo. Uzalelwe empilo. Yeah. Kodwa wazalwa ngo-1 o'clock. Emini. Libalele ngo-10 August 1954. Yeah. Kodwa kungasenani ngihambe ngakhulela khona ngingikhumalo. Ngile birth certificate elebizo lakho ngibonile. LikaSumpe lo Edina. uSumpe vele ezulwini Khumalo umntakanyamande. U-Edina Mabunda Mlotshwa uzalwa koNgobe ebukhosini boNgobe eMachanganeni. Angikwazi ukuthi ngingundlovu nini ngokuhlala khona, hayi nxa ukuthi uhlala khona uvela umntwana ngahlala phela. Hayi so bonke uyagciniswa. Bonke babizwa ngeso bagciniswa abantu yonke indawo. Kodwa hayi ingxoxo nje ezigcweleyo ezixoxwayo engakwaziyo ukuthi zikuntshintsha njani lokho engikho khona. Sithanda futhi ukuthi sichasise ebantwini. Fisa futhi ukuthi ngichasise ngephambili. Chasisa bengifuna ukuqala ngitshela abantu ukuthi asizange sithi uZwide inkosi, ubulelane ngaSonkosi, umcijwana ngaSonkosi, uStanley Chuma Khumalo aSonkosi. Okwamanje akula nkosi sigcotshiwe eMesindebeleni. Lonke lingabantwana. Angithi yiko ngifuna ukuchaza ebantwini ngoba abantu abaningi basuka bathi ubulelane sengiyinkosi. Bathi Stanley nguyinkosi, bathi uZwide nguyinkosi. Umcijwana lo engamboni ngisamdinga kwale number 1 bathi yinkosi njalo. Hani kanti ngizothola lo muntu esesigodini othi ngimvakatshela uthi inkosi la. Uthi yena ngihlale lo munye lapha komiklize engixoxela ethi yena oZwide kalanga omachobani nobani bangcwatshwe khona lapha esigodini. Ngahle ngabona ukuthi lapha sesonakalelwe imbali la. Ngabona ukuthi kungasenani besachasisa khona ukuthi mina ngizalwa kanjani. Yeah. Njoba ngitshela ukuthi birth certificate yami ibhala ibizo lika baba uKhumalo njalo lelika mama. Ubaba intonga zakhe nxa wakhoda ngo-92. Ubaba intonga zakhe lemkhonto yakhe sizelwe ngomama abangu6 ngamajaha sibanenge labane wethu futhi mina. Intonga zakhe zikimi. Zikimi azikho komunye umntwana kaSumpe. Ungandela umntakanyamande okugcina obengalamntwana ongumfana obhubhe ngomnyaka lodluleyo mhla ka 10 February simbekile. Wadingakala phakathi kwendlu kaNyamande yayikhona ukuthi pho ozamphathela intonga ngubani umkhonto wakhe. Kodwa uZwide waphatha vunyelwana ukuthi yimi engimphathela intonga leyo. Kuvunywa ngabakanyamande engizalwa labo sendelinye. Hawu kathi shwa ngingaphatha imkhonto yabantwana bakomzilikazi nabantwana bakolobhengula ngingasuka khona banginikelana into lezo. Okay, right asifuna ukuchitha isikhathi esiningi. Izinduna kodwa umithi kwaba le issue yezinduna. Izinduna ziyakusekela eziningi. Izinduna zeMandebeleni ziyakusekela eziningi. Mina ngifuna ukuthi ungizwisise ukuthi angifuni ukuba ingxenye ye-popularity contest. Mina ngimele ubukhosi. Ubukhosi is not a popularity contest. Angidingi ukuthi ngibe inkosi ngenxa yokuthi ngisekelwa yinduna. Mina ngiba inkosi nxa ngiza kuba yiyo ngokunikwa lobo bukhosi yindlu kaLobhengula. Izinduna zizwa umlayo osuka endlini yobukhosi bese zikugcoba. Bese zingigcoba. Hathi ukuthi izinduna kube yizwe sezidecide sesiba yifaction. Sesiba yifaction. Hayi, ayisiyo politics le phela le. Yeah. Abantu sebethatha into zesiko sebezithatha bezingenza ku politics. Sebehamba bejanqula, mina ngikhulumela lezi nduna, mina ngikhulumela labobani. So kuyikho sokuqhakatheka okwedlulani isiko labantu. Into yesikhosini asiyonto ye-charisma, asiyonto ye-popular contest. Yeah, it's not charisma. Ngiqhakathekile mina phela
esibanda ngendlela zami eziningi ngaqalisa ukubalela la ungaqalisa ukumangala kodwa ayisikho engiza kuthatha ngifake phambili ngithi yikho kungangenza ukuthi ngibe inkosi lokho mina kodwa vele usukela kudala sithanda ukwazi ukuthi abantu abaningi antu yabona ukuthi into lesicabanga abantu abaningi bacabanga ukuthi uvele ngoba wasebuye ku-Ezra kanti ubukhona abakwazi ukuthi vele ngowakhe labo Bulawayo into le isukela khatshana kodwa ukuthi i-identification yami futhi isukela khatshana isikhonkwane seXhiba elakhiwa eBulawayo ngo-1991 ngeviki yokuqala kaMarch sisakha i-Old Bulawayo indlu yamakhumalo engaphandle isikhonkwane ubaba wayekhona kwathiwa ngabadala bekhona lo babekhona umuntu ozafanele efaka isikhonkwane lesi nguzwide lapha indaba yaqala kwathi ngo-1994 kwathiwa kulabantu abafanele baye eNatal bayekhangela ngokuthi amaqhubu akhiwa njani kwathiwa amakhumalo sipheni umuntu ukuthi ahambe lezo kwahlalwa kuba kumabhada lapha e-Ilani babekhona amakhumalo they over 15 about 20 bonke bavumelana ngemva abendlu kaLobhengula ubaba uNgandela sethe yona hayi nangu umntwana omele lokho kahambe ayenza lowo mlokuzamlanga kwaba lo muntu oyedwa wakhipha ilizwi eliphikisana lalokho bonke bavumelana ukuthi yimi wathi lo wayekhona onguye wahamba wayaklema ngomnyaka olandelayo ngo-1995 kozivele eZululand ukuthi nguye ofanele abe yinkosi la onguye futhi ohamba waqubula ubulelani ezama ukuthi amsebenzi ukuthi agrebhe ubukhosi endlini kabani kaLobhengula kwaba nguye yedwa walayo wathi uZwide uzahambe ngumntwana ekhulumana enkosini kwaphendula obaba ababili uGideon Joy Khumalo umuntu owayezalwa ngumuntu inqabutho kaMzilikazi wathi kanitshayinja mfihla impilo wena isemncane kaZwide ngoba lo wayengubaba omncane amfuni umqamba ngebizo nezenzo zakhe ngabona la uzazizwa ukuthi nguye amfuni utshayinja mfihla impilo wena usuye wendlu kaLobhengula etshela ihlo omncane etshela ubaba omncane lo uZwide uphuma endlini kaLobhengula ngakho nguye okumelayo lokho kaLobhengula yikho thina sithi ahambeni wazaphendula umnewethu omunye futhi enzalwa layo kuyona lindlu okaba uSihluku uNkosebe wathi uZwide kasimthumi ukuthi ayikhuluma ulutho enkosini yamaZulu asimumathisi lutho esikufunayo ukuthi njengomntwana ozalwa kuyona lindlu kaLobhengula asimele ayekhangela alalele azwe ukuthi kuthiwani kwenziwani abuya sitshelela kuthe ngo-2001 abadala bahlale Old Bulawayo laphana abanye abadala bakoKhumalo behleli labo baba uNgandela ubaba wayezalwa ngolokuza ngoNyamande ngoba indaba leyo ivele isihlupha ukuthi pho kuzaqhubeka kanjani okuyinto lokho sasinika umlando ngo-1997 enye induna enkulu yayikhona khonapho yanikwa umlando kwakunguKhayisa uNdiwela uyise kaNhlanhla yaMangweni okwathi uNkomo lomgabe befika e-Old Bulawayo bethi bayakwenza iconference yabo uKhayisa wachaya isibindi wasukuma abadala besithi bona hayi uzabulalisa umntwana wasukuma wathi uZwide ungaphi umntwana Joshua Nkomo nxakade lingamazi nawo enginikwe ngabadala ayehlangane labo ngaphi e-Old Bulawayo yabona indaba le belokho belandela indaba ukuthi iyavuthwa ikhule uphume ini umntwana mina lokho engingani ngiyaphutsha khonapha kodwa kuze kwaqina baba Sibanda ngemva kwa-2014 kusukela ngo-2015 lapha indlu eyasukumela khona kaLobhengula yaziqoqa yadinga ukuthi abanye bangaphi yenza ama-family trees yavumelana ukuthi yenze izinto zonke ibambene njengoba ngatsho mhlalo kuyana ukuthi singavumi ukuthi sidatshulwe zinduna singavumi ukuthi sidatshulwe ngamanye amakhumalo singavumi ukuthi sidatshulwe ngama-politician singehlukaniswa ngamaNdebele jikelele ngoba senza into yawo
njalo lathi sizibuthe sibe ngabantu ukuze sibakhiphele into eqondileyo hatshi into engazwakaliyo njengalokho esesikuvoxe sakwenza kabanga sakhipha ama-family trees, savumelana, sayenza ama-research, kwenziwa yonke into, kwagcina kuphuma ukuthi indlu kaNyamande yiyo efanele iyedinga umntwana ekugcineni ngoba uNyamande wagcotshwa kwavunyelwa kwathiwa hayi bo nxa kwakunjalo hambani kaNyamande liyedinga umntwana. Sihlangane nxa ngaphambanisi over 7 times and 2 or 3 times of those sambe sahlangana khona lapho kulele khona uNyamande. Ngakho umsebenzi lo kasiwenzanga ngokwesikhiwa kuphela uhlala emahofisini sibhala nangesintu singenile kukho njengendlu kaLophengula. Uthe usizizwa labantu sebebuya lo mntwana abamtholayo le abahle bangani bamgcobile bathi yinkosi yamaNdebele. Ukwakhuluma lawo ubulelane ngodaba lolo njalo wayebuya lapha ekhaya lapha enhlezi khona ikwahlezi khona ubulelane ule bedroom ngabe uyahlalela afananga adingwe ngiyakwazi ukuthi wabuya la ngahlala la ngombuzo ukuthi usulala ngahlala lapha bembilethile bona abantu abagijima la bagcina semfikile bagcina bethi sicela ukuthi uPete umthathe uhambe la wabuya wafika wahlala 1 week la ngamtshela konke futhi azange ngimfihlele ngitsho umntana ngitsho ngoba ngase ngiyazi indaba yakhe njalo kangizange ngimphikise mbe ngilwe la azange ngathi hayi uvina yimi inkosi kuwe azange ngathi wazithulela hayi nganginanzelela nje ukuthi uvele yena uzama ukuthi athini acuphe kodwa ngathi hayi ngaze ngamtshela ngathi hayi ungatshoni urecord ungatshoni ufihla irecord nxa ufuna urecorda ngirecorda ube le information wena abantu laba kubizile khona hayi ukuthi ube lolwazi lokuthi izinto lezimi kanjani angitsho. So ubulelani ubebuya lapho ubuye kabili sahlangana laye silawa ama-minutes emi-meeting esaba lawo okakhulu sigcizelela ngama-family trees njengoba ngeke ngatsho mhlana kuyana njalo ilanga lapho kwathiwa khona uNyamande nguye ofanele ukuthi intwana aphume endlini yakhe ngoba wagcotshwa ukuba inkosi kwaba yi-unanimous laye sasikhulumile komhlangano ukuthi kulabanye abaphikisayo ngalokho njalo ubulelani lawo ibizo lakho liyaphuma kungabe kuliqiniso yini mntanethu wathi hayi mina ngisebenza lani lendlu wayeseselathi esasebenza lathi ukuthi waphuma njani umntana enkosi waphuma endlini kaLophengula kaphumanga kuzwide uzizisa waphuma endlini waphuma endlini nxa kuyikuthi ubukhosi buqondane laye ubefanele ukuthi uhleli lapha endlini umntana enkosi abe lakho ukuthi la angene iprocess le ayizwisise aphume kuthiwe nguye ofanele abe inkosi akula muntu kade ozamvalela isupport yakho nenkulu kade ezayithola kimi was going to be very serious ngakula muntu odlala ngayo so lapha kusho ukuthi laba abezile into le bazamana ukuthi bamlokhuze hayi man ngiyakuzwa ngithi lokho beyifuqa ufuna imali ngaqamba amabizo abantu labakhona uzamangala amadoda akhona ama-gentlemen abanye basebenza kuma-financial organization kodwa befuna ukuyathatha imali ngendlela engaqondanga njalo befuna ukuchaya ikhulu ukuthi bathathe ubukhosi basebenzisa ubulelani bathathe ubukhosi endlini kaLophengula busale sobubanjwe ngulo owahamba wayaklema ubukhosi ekuqaliseni kozwelithini. Wena ke kwaZulu khona ngale liyazana lenkosi Zwelithini ngiyakwazi lokho liyazana ubulelani sekwafika ubulelani khona angikwazi ngizwa kuthiwa inkosi awusakhulumi la khona lekwaZulu hayi mina angikudingi ukuthi bengikhuluma la angitsho ukuthi kali njengona lalike labonana ngalikhulumisani nje ecingweni kumbe lithi ukuthi ungabe kuhambelana lalo angiyabuza nje liyakhuluma nje lokho lisakhuluma yini lenkosi kwaZulu sixoxa ngani into zeni lizixoxela ngingadobha ifoni ngimshayele singaxoxa kodwa angithi umuntu omdala mina ngumntwana ngisonkosi phela mina akuvela kujayelekanga ukuthi umuntu ungazano njengami abe dobha ifoni sithi hello nkosi kunjani khona ngapha ngiyamazi inkosi engakahlali layo phansi sibili yona makuthupha ngaxoxa layo ngweSwaziland otherwise kuSADC region le sengihlangane labo kakhulu ngike ngahlangana lamanengi futhi for the whole of Africa ngo2007 ku-international conference ama traditional leaders e-ICC eDurban
Right. So ngiyabazi siyaxoxisana, but it's not as if it has any relationship with ukuvuswa kobukhosi bamaNdebele. Ngiyakwazi Ubukhosi bamaNdebele buvuswa la njalo buvuswa ngabantu bala. ngiyakwazi ukuthi indaba le esemthethwandaba ophezulu eHigh Court angeke sikhulume kakhulu ngayo, kodwa-ke ukhalela ukuthi yena izaxazulula le ndaba njengoba wayehambisa umthetho lokuthi abantu nabo befuna ukutshontsha ubukhosi wawuhambisa wena eHigh Court ukuyavala le nto le ukuthi agcotshwe lowo bulelane wayefuna ukugcotshwa, and kwamiswa bayenza ukuthi yi-appeal bona. Owayesenza i-appeal ngokhe nguye kanye ubulelane kumbe ngabanye abantu. Ngubani owenza i-appeal after wena you had actually gone on to stop the coronation of the king? Who actually made that appeal? Because ubulelane, as far as I'm concerned, even he refused to go to chief ngale ekame because he's a holder of South African IDs. So how did that happen that a foreigner actually appealed to the High Court to stop the coronation, to challenge you? Angithi kuba lama respondents. Ama respondents mathathu. Yena ngomunye wabo. Ngakho ngingani buthakathaka ukuthi ngixoxe kakhulu ngayo. Ungomunye wama respondents, njalo ama respondents mathathu, amanye ama respondents akhona apha ekhaya. Wobulawa. Ngakho kube lula ke ukuthi labo You can't tell us ama respondent ukuthi ngoba. You can't tell us ama respondent. You can't name them. Ngibona ngani ngiyayihlonipha inkantolo lemne engahamba ngayisebenzisa njalo iadvise layo ukuthi ningakhulumi kangako ngento eziqondana lokomthetho. Umthetho uyezahlazulula ngoba sesathatha sahambisa khona ngayo. Ngakumbe sahlala eceleni labo bulelane saxoxa sisodwa njengefamily. Laba abantu abagijima la ngakho abazwisisa babuya sahlala labo sakhuluma bazwisisa ukuthi indlu kaLobhengula kubamba njani, savumelana ngayo into le kayizange yefika le High Court. Ngenxa yokuganga khona ukuthi bebefuna ukuthi ayikho. Yikho uchaze kahle lapha ebantwini ukuthi owakwenza ukuthi uyemthethwandaba ophezulu isinothi ukuthi wasithi yimi engifunayo kodwa wawubona ukuthi kulokuganga okuthisi. Uze ngiyemthethwandaba ngihamba emthethwandaba nginikwe amandla yi-King Lobhengula Royal Trust and Family. Right. Ngenxa yokuthi ngase ngi-identifyiwe nga-unveilwa ukuthi yimi engifanele ngithathe ubukhosi bukaNyamata Lobhengula. Angitsho sesinanzelela ukuthi umntana nomntanethu ufuna ukusetshenziswa ukuthi angagcotshwa angabuyela eSouth Africa lo umuntu obevele elwisa ngobukhosi bethu kusukela nyaka 1995. Uzasale sesithi sebambile ngoba bakhuluma ngebambela sibanda. Nxa engavela abambe la ubulelane ngasoza phinda buthola ubukhosi bankona. Ngabe sobuphumile kuye ngoba ngokaLobhengula. In reality, what I'm telling you now is that the likelihood is if they had got that money from England using Bulelani's name and Lobhengula's name, Bulelani would have been dumped. By those people? Yes. They wanted to use him? Yes. And if nga wagcotshwa la basala se lo umuntu esithi selibambela, Bulelani would have been dumped. So my move is not against Bulelani, for goodness sake. My move is against ukuganga. Okubulala ubukhosi bamaNdebele ofanele buphume ngendlela efanele ukuthi ibe yiyo yona. Buphume endlini kaLobhengula, kuphume umntwana endlini kaLobhengula ngoba intonga isendlini kaLobhengula. Kube yibo abatsho ukuthi umntwana ngulo. Agcotshwe akhokhela amaNdebele. AmaNdebele adubeka manje. Adubeka. Sedubela lahlekile. Yikubona isizukulwane sakhona nje siphomba ngezenhlamba nje siphomba yonke indawo. Sesaba ngokunye. Uyakwazi ukuthi kungayisi ukuthi ngasukumela phezulu la. Ngabe sokona ke. Ukuthi ngitsho ukuthi thina abakokhumalo singama prince. Thina abakokhumalo silobukhosi. Ubukhosi bamaNdebele buzavuka ngoba bayabufuna. The Ndebele shall have a king. And the king should be there and he shall be there. And that's what they stood for. And that's where we are today. And no one will stop that. Yes, no one can stop it.
And no one should stop it. No instrument can stop it. And the Ndebeles have a right to have their own cultural structure. It's a cultural structure, it's not a political structure. It has nothing to do with politics. And there's no grounds to interfere with it. Let's not allow a system and allow ourselves to have fissures where our enemies come in and settle and to give them the warmth that they actually need within our own thing. Never. So looking at this kingship here, I don't think there's going to be any solution anywhere soon or anytime soon. I don't think this will be solved. Because looking at the High Court case, if it comes and says, okay, this has been stopped, and the king, yeah, and you said you don't follow the course. You've got a big problem. Yeah, you said got a big problem. You give up too quickly. No, what I'm saying is that if they say you are supposed to be the king, but because you didn't stop it, as it I'm the heir to the kingship. You didn't say that in the courts. You stopped an illegal activity by some people who manipulated a young man with a right, from with a certain right in me. I didn't just go there because I'm an ordinary Kumalo or any Kumalo that you can meet in the street. I went and did that because I am the unveiled. But how come person. how come the court said that is not in the constitution? I don't get it at all. Because the court read their judgment saying Yikho ngazama mhlanokhana sibanda ukuthi nguchasisele. Angazi ukuthi bangaka abathathela khatshana ngithi njengawe. Yeah. Ulo umzilikazi kazange abe le constitution ngobukhosi. No, mina nje judgment yaphuma la court. Why was he saying it's not in the constitution? Yes. Lo nyama ngabanga le constitution. Ngatsho kuwe ukuthi khona ama judges akufundele lokho. Uhlahlula indaba eziqondana lalokho. Ukuthi bafika njani kulokho mina angikwazi. Njalo ngakukhipha futhi ukuthi indlu kaLobhengula ivele ayizihluphi kangako ngendaba ye constitution. I can tell you ukuthi amandebele kusasa nxa efuna ukuvukela inkosi avukele inkosi. And no one can stop them. No one can stop them. There's no one who said he wants to stop amandebele from having inkosi. Akula. So the ministers are saying what is not in. There's no provision of that. Ayelayo kwakuyini. So why khuluma leyo minister angikwazi sasingekho sonke ngakubala lami emaphepheni. But the point ukuthi mina i-definition yami yobukhosi ukuthi it is a cultural institution. Akula cultural institution esetho lapha kuloneli lizwe othi hamba liqale likhangela yini i-constitution. No. Lingafuna ukugida amantshomani ngakini nxa inkosi yangakini celebrate ngokuthi ligida amantshomani lese. Uhambelana njani le constitution ngono? Singatshona sihlale lapha sisenza kwakithi kobukhosi sizinathela utshwala sidlela inyama sizikholisela sisina sisenzana ngubani ongasimisa kulokho? Akula. Into ehluphayo ukuthi thina sesikhuluma kakhulu ngento yethu siziveza egcekeni. Abantu abangalani lakho sebesiba lelizwi kukho. Labanye sebecabanga ukuthi nxa bevuswa kwabo kufanele ukwethu kufe. Indlela yokuthi abe politics labanye abagangileyo bathini make sure ukuthi amandebele they is divided as possible. Akula in this country any ethnic group that has a national outlook like the Ndebele people bakamthwakazi. All the ethnic tribes, you find them in this Ndebele nation. Zilikazi created a nation, and they have a culture, and they have a multitude of cultures, and all those cultures must be recognized. Each tribe must stand up, identify its own cultural activities, cultural under structures. that Ndebele nation. Under that Ndebele nation or as individuals, it's up to them. But there's that nationhood values that Mzilikazi created. Ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi bathi bona umzilikazi divided people, wathi abanye ngabezansi, abanye ngabenhla, abanye ngabemdlamnondo la. Angitsho
kodwa wayekwazi ukuthi ama-values abo abezansi lama-values abenhla labe-values abantu lapha awafanani, kodwa wayefanele ukuthi awabehlukanise ukuze awabone awafunde kuhle ase-create new values, which are the values that we all cherish today as different ethnic groups within the Ndebele nation. And we need to uphold that and recognize each tribe and its own ethnic specialities in terms of traditional activities and practices. There are norms, there are taboos also. And people have to revive that. It doesn't have to have been written like what you were saying. Abadala bakhona indaba iyasuka from ebadaleni ebantwaneni and so on. Akuvuselelwe kuqine lathi we have a right to have a king. We don't demand it from anyone. Umzilikazi wabuya lapha inkosi kazange abekwe ngumuntu. And he never invited someone slave. Kazange abekwe ngumuntu wala. No. Ube inkosi. Ube inkosi. Asithoze sisukume thina sithi abantu bemaswingo abafanelanga babe le structure yabo ababevele belayo cultural. Does that make sense? Sihambe sekuthi abebhinga bangabi le cultural structure yabo ababevele belayo ebenza ubuntu babo. Does that make sense? So kuyini kanti ngathi ngamaNdebele? Njalo sikuvumelani khonokho kwinto? Why? We should not. We should be steadfast about our thing, get united the way abadala bethu labokhokho bethu abasitshiya sibambane ngayo, whether ngokaMambo kumbe ngokaMzilikazi, whichever section you want to belong to, we come together and do the same thing as our traditional leaders. Suppose in Khumalo you speak and you gather together and then decide. Maybe some of you say, let's take someone from Konale Ubulelani, comes in here. Does he understand the culture of Ndebele? Or you have to teach him? Does he know anything about the history kaMzilikazi, or is being told by those people who went on to find him? Wazi ukuthi uhlakaniphile into uhlamba wakho nyakwathi uvele futhi ngakufundisa wamunya kuhle ufuna ukuthi mina kathesi ngithi Ubulelani unjani njani. No, I'm not going to say ukuthi utsho njani, but I'm just wondering. I'm just wondering ukuthi if we suppose you talk as Khumalas, you're calling someone to preside over. Cannot be disqualified on the basis eyokuthi ukhulele esiXhoseni. No, not necessarily. There are bigger yardsticks for determining ukuthi umuntu uba inkosi loba hayi. Not ukuthi ukhulele ngaphi. So I think people need to sort of cancel that. I'm just wondering. I've got a king who doesn't know anything about my culture, so that's why I'm concerned. This is a question which I'm going to pose to him when I meet him. Would I be concerned to have a king who says the king of the Ndeles, but who knows nothing about the culture? Abantu becholocho befuna umuntu ovela khatshana ukuthi bakhokhela, kumbe abenkayi, kumbe abeGwanda, baba ngaphi befuna umuntu abangamaziyo ukuthi uvele ungubani, uthutshe njani, engaphumanga endlini ecine ilentonga ngokulethwa yiyo, athi uzalwa ngokulethwa yiyo. Nxa bekwemukela lokho, then they must accept ukuthi ubukhosi babo abuseyibo lobu ababochiyelwa ngomkhulu babo. Really, no, thank you very much. Namhlanje indlu ihlubile nje yaphumela ngaphandle nje esahla. So Khumalo, who can unite you? How can you be united as Khumalas Mtu? How can it be done, seeing that you allowed enemies to divide you, to divide Mzilikazi kaLobhengula, labanje bangena abantu izitha zangena zalidunga? How can you all come together and be united? Mina ngididana ingqondo ngalokhu njengawe. Ngoba ngikwazi mhlophe ukuthi insusela yeproblem lekhona khathesi la. NgoKhumalo, nxa ukhuluma ngoKhumalo, ngiyakwazi ukuthi isukela kubani. Ngikwazi mhlophe njengamhlalo kana ngakutshela ukuthi phakathi kwethu kulabantu abagangileyo. Ukuganga kwabo kusukela khatshana. Ungathatha iOld Bulawayo project, uthathe ukuvuselelwa
celebrations zabomzilikazi la angitsho uthathe izinto eziningi esizame ukuzenza njengamakhumalo sihlangene at one moment sasesibumbene safoma lama-burial society safoma sasitshona sidla inyama sihleli lapha abantwana kuchachama abantwana bakhule ndawonye kwaphinda kwabreaka through exactly the same problem. An individual that does not want to see unity among his own family people, as long as yena engekho at the apex. So it's going to be difficult to And unite when you. things really get tough, he runs away and disappears So, and leaves things to but collapse. you all know the people, you all know the person doing it. And I'm shocked that you guys, because of billions So I'm in saying Her to Majesty's you, coffers, yeah. this is what is causing all that division. Yeah. I know it's not money, United Kingdom, which is dividing the Kumalas. So what I'm saying is, why are you allowing this person or these people to divide the Kumalas? Or the others that don't see it that way? Engxenye ngingavuyi kulokho ukuthi why are we allowing ngoba akula muntu ole control ngendlela umuntu aziphatha ngayo. Angithi mina kuzwisisa ukuthi ngombuzo wakho obuzileyo ukuthi singahlangana njani. Ubunzima bethu bokuthi sibumbane sibe nyandanye kusukela khona lapho. I mean, this person I need to know interview. I know you don't want to say the name, but it would be good for me to talk to them. I just want to get him. What is the reason why you're dividing the Kumalas? I think it's important. Because time, look at it. If you all go, each generation comes as a circle. It's gone. And then the independent nation is gone. It's gone. We have a bad legacy that we are likely to leave. A terrible one. Obaba mkhulu onyamani bafoma ama home society. Eyikhokhelwa ngunyamani futhi. Babe organized, babe into zabo babe zibumbile zihlelekile zihamba siya phambili. Baphosa babuvusa ubukhosi ngokugcweleyo wenyamani esegcotshiwe. But amakhiwa became too strong for them. Besibe lenhlanhla ke thina lathi. Ngoba amakhiwa wasekho. Bese sibuvusa siphakathi kwabantu abamnyama singabantu abanjani abamnyama okukhulumeka lula labo. And mina ngikwazi mhlophe ukuthi kusukela ngama early 90s ngiqalisa ukuba i-active person on these things in terms of development yethu in Matabeleland, le cultural development in Matabeleland. Ngikwazi mhlophe mina ukuthi akukade kungala resistance at all. Yeah, but Bebevele futhi abasebesiphikisa kathesi bengakwazi ukuthi basukele ngaphi until saqalisa ukuvota. Sesivoxiswa ukuthanda imali lokuzama nje ukuthi kuthiwe yimi engiyilokho engikho khona. we don't have a king. We want to emphasize to people we don't have a king at the moment. So don't be lied to. Ukuthi Bulelani is king. Don't be lied to uzwide king, uStanley king, uThamba lomcijwa. No. Umcijwa king. Inkosi iba ikhona nxa isigcotshiwe. Kathesa kula Nkosi. Come on. You can't tell me the names of the people who are actually destroying the Ndebele nation. The people who are destroying the Khumalo family. The people who don't want the Ndebele nation to succeed. People don't want the king, but they're after the greed, they're after the money which they believe is in the United Kingdom Her Majesty's government. So I want to know those people. Nambona ngani uzabazi ngoba Nini? hayi kanti sivumelene ukuthi khuluma lathi sonke. Uzasondela eduze kwabo abantu bakhona. Ungasondela eduze kwabanye aba Are they people part of the Ndebele nation Bonabantu? Yeah, okumalo. Nxa usukhuluma lo Stanley, ngithi Stanley kanjalo. Yeah. Ukhuluma lo Mcijwana. Ukhuluma lo Bulelani. Angitsho. Uzaphosa usondele eduze Labantu bakhona. labantu abanye abasebenza laba angitsho. Lami njengoba kunje. Bengifisa lamhluthi ngangibuye lo chairman we trust. Uchairman we King Lopengole Trust. Yeah, uDr Khumalo uThemba Khumalo. Lo Thembo kaNhlokomo. Ibantu ade mfanele buye lapho. Kodwa omunye ugijima wadinga inkomo zakhe le lahlekile. Omunye ugijima wadinga ischool fees somntwana enyathile.
kwasosehlula ukuthi ngibuye lapho ngoba ngiyakwazi ukuthi ebantwini kuba kuhle ukuthi ngesikhathi sisenza into le baqalisa ukubona ukuthi kayisimi ngedwa abantu benkosi. Indlu kaLobhengula isezwide. Indlu kaLobhengula is from 5 different Lobhengula houses and balabantwana bazele sibanenge. Abanye babathi uZwide nguye the last surviving descendant of Lobhengula. It's not correct. Sibanenge ngokunye ongazukubo. Siyahlala phansi sihlangana. Ukwasebenza bomthandazo Ndemangweni. You know, Mthandazo Ndemangweni was an eloquent speaker. Part of his eloquence wayidevelopa sifunda sonke, sisebenza sonke. Sisebenza kakhulu lonke. Sisebenza sonke kakhulu. Umthandazo Ndemangweni ngakutshela istory ngaye. Brilliant fellow. May his soul rest in peace. Wayethanda culture. Eyizwisisa. Eyichasisa. Ngafunda labo Mayford Sibanda. Mayford Sibanda babe senza ama program ku radio labo Mthandazo Ndemangweni. Ekhuluma isindebele njengendebele lokuqala. Ekhuluma isintu ekhuluma amasiko njengendebele lokuqala. I mean ngamadoda ekhona kusenziwa ivukani Mahlabezulu. Bonke labana amadoda lawana amadoda esasebenza sonke sizama ukuthi nga into le iyandini yakhona. No. Manje into ehluphileyo lapha ukuthi uNkulunkulu wasuka wabathatha amasinyane laba bantu. Ikongwesabayo ukuthi this Ndebele nation ezama ukuthi rebuild it kungenzakala ukuthi igcine iphelele emoyeni. Uzayikhumbula ingxoxo yethu yonke le. Labantu bona ngithetisayo bangenzeni kodwa kula ndawo thethisa people actually happy ngawutshela ukuthi people happy. Hayi ngiyakwazi bakhona abanye phela abahamba lapha abaphikisana lami lapha bangithethisa usuku zonke bathi ubukhosi kuthethisa uZwide abakwazi ukuthi ubukhosi into enkulu kulalokho. But I can tell you these records that you are taking today should be made in such a way that they will remember ukuthi sake sahlala phansi saxoxa ngakho. Yeah, so sesixoxile like I say, I'll repeat that, please can you write the books, history books, can you write amabhuku lobo uzaba inkosi. We wish you all the luck ukuthi ube inkosi kodwa cela ubhala amabhuku ngoba to keep all that knowledge with you and then some other time God decided to take you uhambe ngela. Ngibe lenhlanhla ke ngoba ngisebenze labantu abadala kakhulu and bangithanda bangisondeze eduze bamfundisa lokhu uyawubona yini. I had one old man that I'll repeat to you emfisa ukuthi ngawo lokho ehamba ngenyawo zakhe ezimbili who to me was a replica of the intellect kaMzilikazi. uPrince Gideon Joy Khumalo kamuntu bagabana okamuntu wayezalwa umuntu ezalwa nguMasigoli umfazi kaMzilikazi inkosikazi kaMzilikazi yokuqala Masigoli. That man was brilliant. Lami nginje sometimes ngangike ngiposte ngithi ngifundile kodwa wayehlala kwesikhathi ambuza athi kade Zwide ungatsho njalo njani kade awuboni lokhu yini. Right. Lokhu ke he was brilliant. I wish a man like that existed today. We would have been far. Banenge abadala sebehambile okakhulu khona apha endlini yabo Khumalo kuthiwa siyasebenza nzima sibuye ndawonye sigoqe khona okulutshwana ukukhona njengoba usitsho ibhalwe kube into ebandawonye singabhali kakhulu ngokuzondana sibhale kakhulu ngokuthandana ukubumba isizwe sinaze sisikhokhele nxa sehlukene sifanele sibuye ndawonye. Mina mfisa ukuthi ngakade singikhuluma la uStanley lanxa ngokuthuma ngawuhleli la ngizahlanganisa ubulelani ngawuhleli la omunye lapha sixoxe ngayindaba le thina sodwa sibonisa ukuthi kathi nxa sithi sifuma amakhosi amaNdebele siyakuzwisisa yini ukuthi amaNdebele sesiwaphuzele ngobukhokheli lobo njalo sesone ubukhokheli ba. Webe indaba yayibeke ndikuyaziseka. I hope ngoba uStanley sengicela ukukhuluma la laba basebenza naye bavumile kodwa bathi basebembhalela ke mina bathi basafuna ukuthi badingisise ezinye izinto. Umcijwana eKelly kuthiwa ngiyefika kuye akulamuntu olefoni yakhe ubulelani imbhalele khona ngale ngithi ngicela udlula ngikhuluma la mangisiye eMzantsi Afrika. Impendulo ngayithola ukuthi bavumile mbavuma ngoba ngifuna ukukhuluma lani lonke then bese sisenza ke inkulumo konke sisihlezi sonke selikhona lonke long 8
sizonuli level sithini khona amakhosi amandebele amakhosi amandebele umzilikazi multiplied by 8 akwazwa kubona lokho azange ngubona imhlola imhlolo impela imhlola kodwa sibe sifuna ukuthi kodwa nxa kunganceda yeah ukuthi sizwisisane ukuthi into yethu lesi ibanjwe njani ungaqonda kodwa phakathi kwethu inkosi yi-1 ezaphuma ezacotshwa ekhethiweyo singaxoxa sonke kodwa inkosi phakathi kwethu iza kuba 1 sonke sifanele ukuthi sikuzwisise ukuthi yinto yabantu kayisiyo yethu yeah abantu ke bababona e-social media into ezamange nene uyabingelela ngoVirginia Macebo so yeah ngitshela ukuthi ngiyakumukela ukumbingelela omunye yabuza ukuthi uthani between Mugabe himself lendlu yakoKhumalo on 18 April 1980 wayelazi yini Mugabe on 1980 was the question ethi ngicela ukubuza why did he need to know us didn't need to know him why would ukwazwa ngumgabe kumbe thina ukumazi what has it got to do with this? There's nothing to do with this. Unfortunately, I hear the question, but I have no answer for it. Yeah, because wayengadingi ukwazi ukuthi lokhu lakho ukuchilo ukuthi akulamthetho ngakumisa. Akulamthetho ngakumisa loba ngubani. Ngikuthi asibona ama opportunities esilawo. Siyawabulala all the time and we allow ourselves to destroy them. Okay. No, imbalile eqhathekile iyafuna ukuthi ibhale phansi. Ningicela ukuthi ngobuciko bakho ulolwazi lakho akubhalele abantu esindebeleni amabhuku azabalwa izizukulwane lezizukulwane enxa yobukhosi obungcono lobo lokuba inkosi ungaba inkosi kodwa ke ubhale uthi ibhuku labhala inkosi ba issue ukuthi we need to be developmental in approach izinto zethu esizenzayo sizenzela abantu sikwazi engqondweni zethu nxa siba inkosi awubi inkosi ngenxa ukuthi you want to be a prominent person kumbe ufaka ama-designers kumbe njani no okuqakathekileyo ukuthi you need ukuthi ube lebumba engqondweni yakho elenza ukuthi amandebele ahlale ngcono abe lema-livelihoods abe le-health and well-being le-culture yabo language yabo konke lokhuyana kuqoqeke kakuhle khathesi ungahamba esibhedlela ukhangele eSt Luke's laphana sake sakhangela komnyaka ibhuku elibhalwe ngabanye abantu abathi bayizifundiswa zesindebele elibhala ngokuthi umama nxa bezithwele bebeletha bebala amabala ngemizimba yabomama uyamangala ukuthi isindebele bani soneso into zethu zonwe ngabantu abaningi thina kasingabi ingxenye yabantu abona izinto zethu mandebele yalani lokho bangakuvumi yalani lokho and your institution is the vehicle of the correctness of your identity. And that's what we need to fight for. Hayi kumanje lokugcina ngoliphosela ke kuzolo senza ke uxoxela manje njalo bomvakatshela ukuthi usiphumela usihambele inkosi la inkosi ayivunyelwa ukuthi uyixoxe iphume egumeni uyasihambela yona yasihambela ngizaphela mphenduke oqala bemfisa ukuthi ngibonge wena baba Sibanda ngilendlala owesikhathi eside ingxoxo enjengale ngoba engunanzeleleyo ukuthi abantu bakithi bayadinga ulwazi angifisi ukuthi ucatshangwe ukuthi ngixoxe lawe ngenxa yokuthi wena ngakufundisa hachibo okunye nje ukuthi umuntu uxoxa lo muntu omaziyo anyway kodwa into evele lamhla imibuzo yakho leyo akula muntu osekwasibuza thina njalo akula muntu osekwadinga indlu kalobhengula ukuthi ayibuzisise ukuthi kade vele kuminjani ngakho siyabonga kakhulu ngimongela lendlu ukuthi ukwenelisile ukuthi ungiqoqe ungenelisa ukuthi ngihlale lawe ungibuzele umbuzo lawo ofisa ukuthi uyibuze labantu laba babuza bekhuluma lawe khona ngapho into eqhakathekileyo ukuthi kusasa asizibumbeni sibe isizwe sinye sihlangane singabi lobandlululo sithandane sizihloniphe ugcineni izulu liyala bengithi lizasinetha liyala enjelele nasiyana kathi kuthena amakhosi angithi lokhana uqondana labakamambo qona lawa mamba ansakufica lapha thina lokho okwenjelele okwezulu ngoba mama
ngakho nxa into yabo iqondile ngilethemba liza kuna. Phela kulento ongafuna ungitshela yona khonapho ngiyakubona vele nxa kulento engatsheliyo ukuthi ke lezi zinto seziwona kulabantu abawonayo la. Ngizakwazi njani ukuthi kulento yonayo ngento enjelele mina ngingayazi kangaka unjelele ngaphakathi kwayo. Ngithe mina indaba yezulu lemasiko aqondana lokwezulu njengoba usitsho iqondana lombuso kaMambo. Nxa into abayenzayo khathesi iyiyo eqondileyo sibili ngendlela eyayiyo yona ngesikhathi uMzilikazi efika la uMambo esechithwe nguzwangendaba wahlangana labantu bakaMambo wakhonza isiko labantu bakoMambo wazikhipha inkomo ekhonza injelele. Nxa kuyikuthi abakwenzayo yikho lokhuya, hayi asithembele enkosini lizatu. Babezwana uMzilikazi lo mama. uMzilikazi lo Mambo abazange bazi bahlangane. Awu, Umbuso kaMambo wachithwa nguzwangendaba akawuchithwanga nguMzilikazi. uMzilikazi engafiki kumbe Engakafiki uMambo wafika kuqala la. Wadlula waye eMalawi yikho kule ilokhu imzimba kingdom eMalawi umbelwa 5 ngiyobusayo yikho kulo Mphezeni Khumalo empumalanga eZambia eChipata ngamazwangendaba onke lawa yikho kulo Zulu Gama eTanzania. Ngihlangane lawo amakhosi wona lawo mina iminyaka lemithathu edlule. Ngiyowachitha umbuso kaMambo kodwa isiko lalapha ekhaya thina bakaMzilikazi nxa sokusiza entweni zezulu lakhona ukukhuluma ngakho siyalandela abakoMambo silethemba ukuthi into abayenzayo khathesi qondile. hayi uyabonga uNonkumbulo Adonis. Uyabonga kakhulu. Hayi sibongile. Yazibongile futhi. Sithemba nxa kulokunye sikubizayo senithemba ukuthi sesiyahlanganana sisonkeni. Ngingazama ukuthi ngibone uStanley ngibona umcitshwana ngibona ubulelani sengibuya ke sengicele usuku sesihlangana sonkeni kuzaba mnandi ngalelo langa ngenzakala kodwa nje kwazo yethu zayala phetshe Sizakuzwa ngakho. alright siyabonga kakhulu.